Uma ngabe uShembe lo hlele esihlalweni unyazi lwezulu uMduduzi Shembe uma ngabe ewuNkulunkulu ngempela kwakufuneka ahlawulise uMdlokombane ngecala leblasphemy ngoba phela uMdlokombane wake wakhipha amazwi okuthi uShembe akayena uNkulunkulu wathi akekho uNkulunkulu odla uphuthu kusho uMdlokombane. Yathenda kakhulu leyo nkulumo leyo yafinyelela kuwo wonke amaNazaretha yayiqonde kuye ngqo uShembe ohlele esihlalweni uMduduzi unyazi lwezulu akaze ahlawuliswe if ewuNkulunkulu ngempela uShembe lokho kwakuchazwa ukuthi isilo ingonyama uMdlokombane wenza icala leblasphemy ukuthi aphike ubuNkulunkulu bukaShembe. Wayengahlawuliswa ngani uMdlokombane? Uhlawuliswa ngobe njani uMisizulu indlulamithi yamakhosi isilo esihlele esihlalweni. Sihlawuliswa ngoba sinjani sona ngoba amagama asetshenzisiwe umqondo wamagama asetshenzisiwe uyafana, into ehlukile amagama. Lo usibize ngesilima umbize ngesilima uShembe uMdlokombane waphika ubuNkulunkulu bakhe uma ngabe ewuNkulunkulu njoba amaNazaretha embiza ngoNkulunkulu kwakufuneke amjezise uMdlokombane amhlawulise ngecala leblasphemy. Now okushuthi amaNazaretha a-inconsistent ey'nqumweni zawo ahlonipha athanda ukumhlonipha angahlonipha athanda ukungamhloniphi okushuthi aney'khathi zokuhlonipha ney'khathi zokungahloniphi okushuthi kunesilo amaNazaretha ayesihlonipha kakhulu in such a way that noma sikhuluma izinto ey'phoxayo amaNazaretha ayengakuboni ukuphoxeka ayengaphoxeki khona lo othi mayekhuluma kuzwele kube sensitive ezwe ephoxeka amaNazaretha aze athi ayamhlawulisa. Nisihlawulisa ningobani nina isilo ngoba isilo uNkulunkulu wesizwe, isilo singaphezulu kwayo yonke into. Isilo akekho ngaphezulu kwesilo emhlabeni noma esizweni sikaZulu. Even ngisho uShembe wakhe emhlabeni wesilo ngoba ungangezwe lakhe isilo. uShembe angamhlawulisa kanjani uNkulunkulu wakhe ngoba isilo ngokwama position ngokwama level isilo fanele ngabe suNkulunkulu kuShembe ngoba uShembe phela umfundisi wenu umprofeti wenu. uNkulunkulu kaShembe kumele ngabe isilo ngoba usilo siwungangezwe lakhe isona esumnikazi womhlaba isilo. Uma nithi nina amaNazaretha nizohlawulisa isilo kanti ubani omkhulu isilo noShembe? Ubani omkhulu isilo nonyazi? Uma nithi nina kumele unyazi luhlawulisa isilo okusho ukuthi isilo sincane kunonyazi, sizoke sibhekeke leyo soke sibheke kahle. Okusho ukuthi manje isilo kumele sikhiphe inkomo siyokhothama kunyazi okusho ukuthi unyazi become superior kunongangezwe lakhe kunesilo indlulamithi yamakhosi. Ayisoke sibone namhlawulisa nini uMdlokombane owadawutha noma owaphika ubuNkulunkulu bukaShembe wakhipha izwi lokuthi akekho uNkulunkulu odla uphuthu uShembe akayena uNkulunkulu yena uMdlokombane ukhonza uNkulunkulu ongabonwayo uNkulunkulu obonakala ngezenzo. Namhlawulisa nini nina uMdlokombane ngokukhipha lawo mazwi? Ake sibuze lapha eNdlunkulu ukuthi imali eziphuma njalo ziye kwingonyama trust zishonaphi lezo mali? Ubani odla izimali zengonyama trust? uZulu njengesizwe yini ayi-achievayo ngoku-exista kwalomhlaba ekuthiwa ingonyama trust kanye nalezi imali eziphuma njalo ngonyaka ziye lapha kwingonyama trust? Leza mali zidliwa ubani, zenzani, yini ehlomulwa isizwe ngaleza mali
eziya kwingonyama trust. Yini indaba kwaZulu sibe nabantu abangenamizi, abantu abangenamakhaya, abantu abahlala emkhukhwini, abantu abaswele ngisho ukuthi bazodlani, kodwa sibe sinento efinancewa uhulumeni ebizwa ngokuthi ingonyama trust, into esi-ownayo njengesizwe. Igugu lethu sinalo ekumele ngabe ngalo siyabusa. Kukhulunywa ukuthi asikho isizwe esirich njengoZulu, ngoba uZulu kuphela itribe enesabelo zimali lapha makwabiwa imali zikahulumeni njalo ngonyaka ngoFebruary. uZulu kuphela onaleyo budget. Now, uhlomulani uZulu njengesizwe kule mali efakwa kwingonyama trust? Kanti okabani lo mhlaba ekuthiwa ingonyama trust obizwa ngengonyama, ngoba phela ingonyama umdlokombane osesihlalwe njengamanje indlulamithi. Kahle kahle bekumele kushintshe nje kwayilelo gama lokuthi ingonyama trust, ngoba umdlokombane sewabuza, ingonyama seyabuza, sekuphila indlulamithi manje. Bekumele kube indlulamithi trust. Kodwa ke sizokuyeka lokho ngoba mhlambe ku debatable, mhlambe omunye angathi ingonyama trust ngoba uqala kwayo yonke lento kuqale ngayo ingonyama, iyone umsunguli walento ekuthiwa ingonyama trust. Mhlambe singakunderstanda ke uma kuchazwa kanjalo. Kodwa ke sibuza ngezimali. Uma kuthiwa ingonyama trust yiwumnotho wesizwe sikaZulu, sihlomulani isizwe? Yini indaba isizwe sikaZulu sibe nabantu abangenalutho, abalambile, abantu abangenazo ngisho indawo zokufihla ikhanda, ekubeni sinomhlaba kanye nebudget eqonde ngqo kulo mhlaba lo obizwa ngengonyama trust? Idliwe ubani imali ebizwa ngengonyama trust? Idliwe ubani? Iyaphi leyo mali leyo? Ubani odla imali zengonyama trust? Sibonge ithuba. Njengamanje zimbili kuphela izinto ezisalele uShembe lo hlelo esihlalweni uNyazi. uShembe kumele athathe izinkomo ezithi mo, ahambe aye eNdlunkulu lapha eMashobeni ayothela amanzi esilweni. uNyazi lweZulu kumele lithathe izinkomo liyothela amanzi esilweni, liyoshweleza laphana. uNyazi lweZulu liyoshweleza laphana, luxolise ekutheni kulobu bulima lobu obubonwe isilo. Bhongile ingonyama manje, libhongile ibhubesi. Sithi silo uShembe uyisilima. Manje uShembe into kumele ayenze, kumele athathe izinkomo ahamba ayoxolisa esilweni ekutheni abe isilima, ngoba ngempela yini enye uShembe kumele ayenze? Kahle kahle yena ubelani isilima phambi kwesilo? Sesibuza ke nje uShembe yena kahle kahle ubelani isilima phambi kwesilo, phambi kwangangezwe lakhe? uShembe kumele athathe izinkomo ayoxolisa esilweni ngokuba isilima. Ile into uShembe ekumele ayenze. Mayehlulwa yilonto kumele athuthe emhlabeni wesilo, ngoba isilo asisifuni isilima emhlabeni waso. So uShembe ke zimbili izinto ekumele a-decide kuzo. Either uthatha izinkomo uyoshweleza kuyisilo ngokuba isilima phambi kwesilo, noma uyathutha emhlabeni wesilo. Kumele achuze lapho uShembe, ngoba awukwazi ukuba isilima phambi kwesilo. Isilo njengoba sithi uyisilima nje, okusho ukuthi yena wenza ubulima phambi kwesilo. Asikwazi ke thina ukulo sithi isilo sithuka inhlamba, isilo sirongi. uShembe yena uyena orongi ngokuba isilima phambi kwesilo. Ubenzelani yena ubulima phambi kwesilo? uShembe kumele athathe inkomo ayoshweleza laphana, athela amanzi esilweni, axolise ngokwenza ubulima phambi kwesilo. Ngibonga ithuba.